Thank you, President Nelson, for Maruru e te sharing Presidente again Nelson no te hor of a haur a e te proa ano ni a i te tavenir a misionari. Te mauta e te mautua hine e rawer he mat hei ti maeri, te pro ravo i ruto i te amuir ar hei, tupu ane te hei whiwhi in e te umata. Wa ino te tuhu a o te mata te prohia te makula, e haere noa e ai te wo e i te mait eira e tramata. I te tawhiwhir a wau i te reira, wa tupu mai ratu umaururur hei, i te tea tuhuru hi or a i te maumea. Mai te wherurir a i te maumea i tupu. Wa hi o wau te ora rata ui rā te re, e wa i te iau i te temo o hipai i tupu, te tauira hei i to uorar a. Ho e o te reira mo o hipa, o te hamait eira a ia tau tawenir a taurir a misionari rawe tā mau, i Pretane. I to uorar ai wa whaat a haere atua i to u hope e a paewarua. Wa wheruri au te tupur a te mau whiwhi whaaraweir a fouf ano te topatari ir ar hei i te mau mateiti. Tau te niwa hanere toru ahuru. Te ui to una me tua e to matou nei o tua whare i roto i te whiwhi. No te imi noar ato ume tua tāne te whaherere i tāna te e te hor a preo e i te upuru tōna o tua whare i roto i tratou whiwhi. Ai tātura to una me tua i haere i te purer ano no te ho e tau. No atua ai tamatou te utua whare i haere i te mo purer a te etaretia. Wano āra ia uia haere i nā muri tō mo hoa. I tratou, tei roto i tō wherurir a te upuar a e haere i te mitioni. Ai te rawau i prau i te reira i tō una me tua. I te haere a wau i te hapir a tua toru, wa whaoti mātou te te mo hoa e tāwini te oi mitioni. Wa wharere au i tō e pti tōpō e wa wha i au i ta au pue parau misionare i te rewar a tō una me tua no te tei uhupa. I te hoira amai rāua, wa hiti mahuta rāua. I te whaarora ai te prau api e, wa pihia wau e tāwini i Pretane. Wa maururu roa wau, no tō rāua an anate. E te turur amai i te whaotir a. Nā reira atu ano te umau hoa mait ei, te tauturu mai e rawe i te whaotir ai a tāwini. O whainini tau tāwini a misionari a u ia riro e tāne whaipepo e me tua tāne mait ei e. E amanu ia atua i roto i tau tapihor a. O whainini atua te reira ia u no te ho e orar a tāwini ai te whatu i roto i tāna i tāretia. In the April 1985 General Conference, tautini wa hanere au ohuru mapai. Wa nihi au ia prau i roto i te tuha apurer ana te autuhu ara. Wa prau ta e au i te whea api ta maroa. Wa prau no ni e te whainini a e tāwini e misionari. Wana o atu wau. I roto i te mau hapipir a o ta ui whan o, i roto i ta u mau whauir a huipa no te taretia. Ai ta e hapipir a faufa e maurira te hapipir a ta ui whan o. E preti putero ahuru maiwa mateiti, i roto i ta au mitioni rawe tā mau. O ite te whatu o wai o tau. Ia tawinia o tau i te hoe mitioni, e tupu te mau uhipa, o te tauturu ia o tau ia i te maitei e, o wai o ia. E tupu o tau i te pēwārua nā roto i te tāwinir a iana. Nā ni e tōnei oa, e tonohi o tau, o te tāwini i te tāta. E whaafan o mai o ia i te mo uhipa, e ite o tau i te mo muhumhua te wārua mai te ei. E whaatia te whatu ia o tau ia haapi, nā ni e tōnei oa. E whan o tau i te whaite iana e henhe tāna i tui tōna tiaturi in eia o tau, e tur ui in eia o tau. A pēa
Ape ap ai riwa ap mai o Elder Jeffrey R. Holland e o Elder Conte L. Cook ia u. Raua I tawini atu e te mau motu no Pretane. No te wharere I te mau mero e te mau mitionare I tra whenuan henhe. in that beautiful land. I reflected on I my reira, wa experience. wheruri au I tō utau tauri a mitionare. I testify Te praupapua tu nei au e, I te mitioni wau I te mitioni wau I te iter ae, wa I te tō umetua te ora, e tō whaora I e tu metia, o vai iau. E wa here rau I au. to have two O hamait ehi au nā roto I tō una preititini mitioni whahia hi e piti, o Salvoy J. Boyer e o Steiner Richards. Nā reira at o tō raua hoa whaipoipoiti a Gladys Boyer e Jane Richards. I look back, I can Ia hi o whaahu wau, even e mea papu mai te atua ia u, tō raua ti aturi ia u, and love me. e tō raua here. They taught me that O haap I mei raua I te evaneria ia u. did a lot from me. E mau titaur ar hei tā raua I tuin ia u. E rawer hei whaawera a ohipa ohi e ore tā raua I hor o mai. Nā reira at o te mau taime whaaterer a no te tauturu ia u ia tupu I te rei e a whainene. No te ho e orar a tāwener a. O wheruri at o voi te pir a hia wau e te pretendini Spencer W. Kimball no te pretendini te mitioni no Tanata, Toronto. Mahua tau hei nei ti o Barbara, e ta mau na tamari. President Kimball called O api mai te pretendini Kimball ia mātou, ia tāwini te au e prera, tautini wa hanere hitu o hurumamha. E muri no mai tāna or a whauru non ei te ohipa mitionare. a message titled When Te upo pro, Will Be ia Converted. whaafariuan e hia teo. In that message, I roto I tra or a ua whaat amai te pretendini Kimball I tāna hi or a. No te whaater ai te evaneria I to te o atu anei. he called for men O api I o iei te mo mitionare, from around the world. He na te o atu anei. of the Lord O whaahamano mai o iei te titaur a te whatu, ia rawe te tata tata eit hei, should lift ia whaate te I te reo whaara I to te o nei. unto the inhabitants of the earth. President Kimball's teaching Wariro mai te about hapir a being te pretitini Kimball no ni a I te titaur a no te whea api tamaroa, e tāwini te hoi mitioni, became a topic e tumu prau, I roto I te mo utua whare ati e te o nei. around the world. Aita, That expectation, aita te reira titaur a I taui. I'm grateful Wa maururu vau I te mea e, wa apapu whaahau mai te pretitini Nelson, from the Lord I te titaur a te whatu I te epei. this coming morning. I am, it has Whatataroa, been almost 10 years a ahurumat hei ti te ene, to te pretitini Toma S. Monson, whaarar a, of the mission I te whaatupar au te matheiti no te mitioni, no te whea api tamaroa, I te whea api tamahine. I to uhi ora, ho e tumur hei no te e tauir a, was to give no te whaafan or hei atua ia, life-changing I to tātou whea api I te e tai me whaatau I orar a, ia tāwini e mitionare. as an apostle of the Lord. Nāni ai tō tiar a apo te toro no te whatu I e tūmetia. Call upon you, Te pine au ia o tau. and those young women who desire Te whea api tamaroa, te whea api tamahine. to begin right Te hina aroi tāwini te hoi mitioni. Ia haamatai tēnei a tai mei, e proprau I to oto nā me tua noni ai te tāwini ai te hoi mitioni. Te ane atoa nei au ia oto, ia proprau I to oto mau hoa. in a mission. Noni ai te tāwini a I te hoi mitioni. Is not sure. E mai te mea e hoa ai te ipapuroa, Encourage him. a whai tui to iana. Ia proprau, I tōna epti topo. Comment A whawhau ia oto, yourselves and I mua I te metu e te ora. that you will serve, E tāwini oto I te hoi mitioni. and that from this time E mai te e tai mea tu, e tutawa oto, to keep your heart e vai mānoa, e te tia mā, tō a au, tō rima, tō wherurira. I invite you to gain Te anine iau ia oto ia no a mai tō oto I te rapapu paari mai tei. gospel. No te evaneria I tu metia, I whaahoi hia mai. Fathers and mothers Te mau me tua tāne, te mau me tua wahenia te nau whea api whaahia hia.
E hopo I a fofu hei tā oto. I roto I te hupa whainei nei rā. Aha amata I tēnei amhana e propro I tā oto mo tamari. Nō ni e te tāwini rā misionari. O I te mātou e o te utua whare te whai whauru hohonu roa. No te tauturu I tō tātou whea api tamaroa e tō tātou whea api tamahine. Ia whainei nei. Mai te mea o ti ato o tō matahiti. No te tāwini rā misionari. Te aitaa o tō I tāwini no te parare a mai pe. Ore rā no te te atutumo. Te anine au ia o tō. Ia tāwini te ienei. A propro I tō o tō e pti tōpō. E a whainei nei no te tāwini te whatu. Te whai te noi. Te whai tui tō nei au ia o tō te mo e pti tōpō. Ia tauturu I te whea api tamaroa atoa. E te whea api tamahine whatatara I te mataiti no te mitioni. Ia whainei no te mitioni. E te whai tui tō atoa nei au ia o tō te mo e pti tōpō. Ia hi o mai. O vai te rehia te mataiti. E aitaa I tāwini. Ani te tauri a tamaro tāta e hei. Ia riro ai misionare. Nā reira atoa te tauri a tamahine tāta e hei. Te hina aro I tāwini. I te mo misionare I tāwini nei. Māruru ia o tō. O a tupu tautu mitioni te tai mei no te heo e parare am aipe ati e te o nei. E no reira ai tata o tō mitioni I hoho aro I ta u mitioni. Aurera I te mitioni o te mo misionare te tāwini nā moatu I te matahiti. Piti taua tini piti ahuru. Wai te au e ai tei ohi e roa. No atura te I mo tauwhiwhi e uhipata te whatu. I whaat ana o tō e rawe. E warawe o tō I te reira ma te whaahia. E hi ora a wa whaohipa o tō I te moraw e a haapara reira. E whaohipa a api no te imi mai te tata. Te ineine I te apo mai I te hapir ano ni a I te whaahoi whaahor a o te evaneria a I tu metia. No te tāwini tuitura o tō mai te auto o tō arawhi. Wa I te au e, wa maururu te whatu I ta o tō mau tautora. Wa I te au e hamai te eita o tō tāwini a I tō o tō orar a. Ia haa maururu hi o tō I ta o tō mitioni. A haman o e aita o tō I haa maururu hi ai te uhipai rutu I te etaretia. A patu I ni e te mau pei mait ei ta o tō I hap I rutu I te mitioni. A tā mauno I te hapua I tō I te rapapu. A whai tuitu I te uhipa. A pure e hapa o I te prau a te whatu. A whaatura I te mau whawhaura ta o tō I rawe. A tā mau I te hamait e I te ata e I te tāwini a ratou. Te pure ne au e te mai o tō te whea api tamaroa I te whea api tamahine. E tō o tō nā me tua. E papu e ia o tō te huru te tāwini rā misionare e hamait e a muri no atu I tō orar a. Ia I te mai o tō I roto I tō wherurir a. E I roto I tō a au. I te mana no te anir a te whatu I tū. I nā misionare reira. I te mau tamaiti a motiara. He said, Wana o "Go ia. forth, A haere atu. establish my word. E a whaati ai tau prau. Ye shall be E a whaorom ai o tō. in long suffering, E te whaorom ai a roa e te mau ati. that ye may show E a whaariro o tō ia o tō iho e hi ora mait ai. I roto ia u. I will make an E whaariro vo ia o tō e moiha. I roto I tō unei rima. unto the No te whaorar a I te mau tata e rawer hei. may God bless Ia haamait e te atua ia o tō. E te whea api o te taritia e. Ia tupu tō tō hinaro no te whainei ne e no te tāwini iana. O tā uia pure which I offer I te epoi I te oa o Ietu Metia Christ. te whatu. Amene.